Ania La Ketdin. Agdegos ako man, ngam awan madgayam ti shampoo lakay. Ay katin kan agumatang i-gestor ni Nana Piling, bareng nakalukat. Agdigusak matlaang inton madamdama. Ay sapay nagbara ti panawon apong managna ti kalsada. Numasadot ka akat inton malam kanto na mapan gumatang. No tay awan ton ti init na. Si kakit demat, makadigdigos ako niya. Ala akat yanos mon ati mapan gumatang. Ika man nga rod alaan ti wallet ko di kwarto. Tay nakgumatang iti shampoo. Ay, parikot ko nga rod dahito dandruff ko nana. Ha? Ado mo na shampoo, conditioner, kaskadaan niya dita nga inus-usar ko. Ngam adalat ta. Inaldawak mo't nga agdigos. Ay kastaak mo't iday, ngam kaasi na. Naawan mo't itan, nadalusan ti ulaw. Isu na laang ata, inubanak mo't tan. Parikot ko talaga no anya nga ti pangikat ko iti dandruff ko nana. Anya nga ron tigatangam asyampaw, balasang kaw. Tayman pink a sunsilk nana. Kan keratin a gold with argan oil. Innam asa siya a sunsilk, kan innam matlaang asa siya a keratin. Ala, mabiit laang, balasang kaw. Ay wan gayam nana. Innam man pa asa siya a clear. Shampoo nila kay ko. Adto'y ti syampaw kan keratin mau. Adto'y matiklir a syampaw nila kay mau. Balay 192 amen, ti bayad na. Nagbara ti panawan ngam pumanagnakamot mare. Anya ngay day tayo matmaw. Ha? Eko shampoo day ti mare. Napan ko ginatang iti store ni Nana Piling. Ay, kasta ka day. Wala, tapno makadigos ka matan. Kanay, makitkitak day ta dandruff mo. Ha? Ay, kwa. Wan nga rod, mare. Parikot ko launay no kasano ang maikat. Amangan kit dimot no saan ka ngamin nga agdigdigaw. Si Suakasta. Si kakit demot, mare. Saan mat akasta? Inaldawak mo nga agdigos ngam talagang nga dalat ta. Oho. No inaldaw ka nga agdigos, saan ka kumaamaadaan iti dandruff akasta. Ti kunam kit day, ingga nakalaang bugbugaw. Anya? Nagbara lang arudan ti panawan. Ngam saan ka pa nga agdigos ma iti tinaldaw. Anya lakit din. Ay. Nagturin mo tin na di nga ayda. Anang ibagakan kay tikas tamare. Ay, wan nga rod, mare. Dilawon na mo ti dandruff ko. Inaldawak mo ta talagang agdigos. Ngam adalat ta. Ti shampoo nga susaram day tamare. Mga anusano madakaalaan ni Suakasta. Ay, impadas ko mat aminan, mare. Ngam awan latta. Ipadas mo nga ta di fresh nga aloe vera mare. Mayat ka no ray jacket. Sigun ka rin nakapadas eh. Wan man, mare. Ipadas kong to man wada pangalak iti aloe vera. Tapno saan man adilaw-dilawan ni Aida ti dandruff ko. Uy, nakababain mat kun kwa na. Ay, salbagkit nila niya babae Kung didilaw iti dandruff mo, ngam saan namat na masolusyonan ti nagbangsit ng anglit na. Anya? Katuan man, nagbangsit ti kilikili na dadya babae. Ore kalkalpas na nagdigos kat maangangot lata. Ore adayo pa lang kat maangangot tayo. Sabagay. Saan lang nga si katinang kaibaga kanyak iti day tamare. Adaw tinang ibagbaga kanyak. Ngam nagululi yung makaklaang. Nyalakit din. Isuasan man akong didilaw na dyan. Na magkapay ata agif effort ka. Tapno may kat mo reta dandruff mo. Hangam ni ay dangay kuma. Anyalakit din kunak manen. Amo, saan nga digdigos day dyan nga ami? Isuakas dyan sana may ikat ti dandruff na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Aida. Pudnumat na na. Ay, si kakit di mat.
Saan nala siguro akaalaan dagiti shampoo nga us-usarin na, iso akas jay. Oho, pabasulin nyo man ti shampoo. Tilaang saan na pa nagdigdigos ti makagapuna na, Ania La Ketdin. Anya, di naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos. Nang runa itaan na pudot ti panawan. Kurang na langan mamindwak nga agdigos, bigat kan malam. Nagado mga imbagabaw, Ania La Ketdin. Di lagbain day dyan nga ami, kundi papintas na rumwar, nga madamat dandruff na. Ne, anya ka di man hindi tang ibagbagamay da. Nalawag mat siguro tinangag mo, Anya. Anya kalakit din, Borsyo. Ti kunak, ni ami, kundi papintas nga madamat dandruff na. Oho! Ken, anya kumati parikot mo iti dayta. Awan matkit de. Isu na lang, ta kundi papintas nga rod. Anya, Saan nga digdigos day jay? Isu akas jay asan ama ikat ti dandruff na. Ti awanan bain? Saan naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos? dayta ti bagbakin ka ida. Naglaing kang agdilaw iti padamatao. Ngam dayta bukod mo abagi, di mo mat ammo nga ro da masolusyonan. Anya kumamat ti solusyonak iti bagik, Borsyo? Ay napaw, pakawanam. Anya pa lang ngayon saan anday talagbangsi nga anglit mo. Anya? Ni ami. Araramidin na ti amin. Tapno maigka ti dandruff na. Ngam si kamay, ngaw-ngaw ka lang nga ngaw-ngaw. Kasala kalapusa. Ngam day tabukod mo anglit. Nagbangsik. Salbagi day. Kasla at nakita ka mula ni Eloisa nga aloe vera iti arubayan da. Adda nga tangag paiso lakay. Padasa man ti mapanidya inton malam, bakit? Wan man, mapanak langan barang adda. Dumawatak iti uray manulaang abulong. Dumawat ka mo tin ay ti mabali na maimula, tapno adamot imulam. Ay wala, tapno sana ka nayon adawat, agmulamot. Ala, inka dumawat barang iso ti solusyon na reta dandruff aparikot mo. Ay, sapay la ko mga rudlakay. Sapay la ko mataisun ti solusyon na. Ho, nagpipintas mo tan tibuay dahil taimot mong aloe vera, mare. Aywan mare, nagpipintas nga ron. Napan ko dinawat ijay ni ipag ko nga Eloisa. Hoy, naimbag man ta aloe vera amulan na, ha? Wan mare, nagdawat akmot tin ay iti mulak. Tapno sa anak akanayon at dumawdawat. Ay, wala, mare. Ay, barang isumot ti solusyon tinabayag aparikot ko. Effective day tamare. Ado, tinakapata sa amang ibagbaga. Iso at yung saram na shampoo. Wan mare, kat pagyamanak una iti panangirekomendang. Ay na, Mare. Awan matlat sirbi na dagita ado nga aloe vera nga imot mo no sagpaminsan kamot nga digos. Anya? Kurang ka lang iti digos. Iso nga dandruff mo. Anya La Ketdin. Amom si Kaida, aglablabas ka mata na. Ar-aramidak ti aming tapno maikat ko mati dandruff ko. Ngamsi ka, dahil ka anglit mo, di ka mayaramidan iti solusyon tapno maikat ko ma. Anya? Naguyaw ka agsasaw? Naimbag kumamot na nadalos ka unay. Tapno mo man niya. Uray ito'y adayuak pa lang. Mang angot kon ti bangsit ti anglit mo. Nagbangsit? Ay, jak may spelling ti bangsit na kunaktumat. No, dahil ta kumamot pa nagdildilaw mo iti pada matao. Kat iso kuman ti oras mo nga garamid iti wagas tapno maikat mo dahil ta. Anya La Ketdin? Ne, kasla sa bali matan ti turong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka, di ka pwede pa nagsasaom. Ha, salbag ka pa lang. Apay makaungot kay timbaga ni amigan ka. Kadpud no may. Ne,
Siyak ti asawam, ngam day jay pailaang a babae ti kanunungam. Ibagam laang, bursyo! Anya, Sana siyak ti kasta-kastam pudno mo timbaga na kin kasan aya. Ha? No day ta pa nagdildilaw mo kin ko ana, kat iso kumamatin ti oras mo pa nagbirok, iti pangikat mo itang lit mo. Nasayat ko ma. Kauray siya nga asawang, diyak magustuhan ti payod mo. Bursyo! Nagpangsit kayo na. Siya ako ng asawam ti mangibagbaga. Di ka pa'y makagatang iti tawas no, anya dita, salbag ding. Anya? Awanen Sigurado akas taunay naguranakan ka na di nga ay daga iti imbagam bakit. Ay, awan bibiyang ko lakay. Uray guraan nak ititong palbiag. Lakit di na ibagak ti kahit kung ay baga. Ha? Dilawan nan tumat nga may di dandruff ko. Ngam ti anglit na, saan namot ang masolusyonan ako na. Ay, Anya lakit di nga minan na di ababay. Dilat agulimak na da makita na. Masapala dilawan na pailaing. Ay, maminsan pa'y masabat ko sumana o takitaan na. Malaksid iti anglit na, ibagak paikit din asaan na ang masolusyonan ti paklab na agong na. Anya? Anya lakit din. Nauli magkakmat. Gamno kasken ko na adilaw. Ay, tutupak Apay tulok ko ayamot asyaklatan ti dildilawan na. Oho! Oy, gusto lang natin nga imbagam kinkwa na mare. Aywan amare. Di mo pala inayon, ang malaksin iti anglit na. Solusyonan naman kuma ati paklab nga agong na. Ibagak ka talaga dayta. Maminsan pa'y amasabat ko asumana umare. Ay, una yan niya ay daaya. Baka pangariyat ang babae. Ay pudno dayta. Ididamo asumana o. Binaybayak, takunak no agtal na. Ngam intultuloy namot ngamin. Ay pinagsasawa ko na. Gusto lang, mare. Maring agnakam, tiawanan bain. No agnakam pa'y Ngam panagkunak saanin. Intulang nantikas di nga aramid na. Aguyaw itipada na atao. Ngam saan namot ang makita ti bagi na. Saan na lang ento lang. Isupay kit din ti dara, ngagliklikaw iti bagina. Ti kinamanugayaw na, ngam nagpigsamot ti anglit na. Paklab pa iti agong na. Che. Anya? Gumatangak man iti tawas, nana. Nay, itaman pa, yan nalagip mo ti gumatang iti tawas, sika, ayda. Huwan, nana. Nalagip na tapi nagaan ngamin ni Ami. Ha? Pudno mo timbagak, saan ka di ayda? Anya? Ang gusto lang na ita. Napanunot mo lang iti gumatang iti tawas. Tapno masolusyonan na ita kasla kanal, wano na bang pangsit pa ng kanal ng anglit mo. Anya? No, dapat kumati mag-atang nga pang-repair iti agong, gumatang ka kumamutin tapno may simpam na ita paklab ng agong mo sa labag ka. Unay ka matan nga agsasao, sika, bakla. Purno ti pagbagak sana ya, anya lakit din. Adayta, no saan kumangamin aga po iti kinauyaw mau, saan ka kumamat amakangag iti kakastasaw. Nana, manyagay ita, naglakadala nga ibagakeng ka ti kinabangsit ti anglit mau, saan da na may baga iti nasaya at awagas, tasi ka amis mau naglaing kamat nga guyaw. Ala, anusam ti sao ti tao ken ka, gaputa basol mo matlaang. Wan, nana. Aklunak dayta. Aklunak ka nagbidduta. Nasayaat no kasta ayda. Ala, mabiit laang taykan ka ititawas. Uray saan mo nabayadan. Ilibre kaun para ken ka. Anya La Ketdin. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.